Hakisnem ke mensua ke kamnya taksi hanong ba shelong ke di ke kam jong ke brio ke barang duna ke jenang jeng start. Hendrai kat menang bi kisnem namar ke jeng duna ke yok kam yok jam ke babun ke samla. Ke belanang ke bela start dan ke bela dan ke dikri ke bape ke la shim ke kamnya taksi kum kawin ke kam kamai ke ji ke jongki. Ayu iri bagi don ke samla ke bela thiet ke kali la jong. Nakam ta ban yang halak jong ke jat ban im ke kamai ke kaji ban pek ke yin ke sambat kumjuk ru ban pek ke khon ke kiti. Kibuan kisam nar kila shim bakan ke kam ke bane na kam ta jong kishiman namar ke jumum yok kam yok jam ha ke jelala jong. Hendrai mentah, kene gajing kamai kaji ke jongkir ko lasang ban kata yaki. Maka daw kolong nambar gajing jelai jongki beriu ke nambar jela ki yok nya taksi hani nong ba shelong kat bakimon. Kadaw kolong bakini ke nong nya taksi ke nambar jela ki bawa na keleng-keleng ki jaka jokari India. Ki olat banyak taksi yang ni klam ki kot kisla ki babiang ni klam ki labor license ni klam ka trading license na pok ka Khasils Autonomous District Council. Ki kena trekam jaga district council ke ong bagi kinu kinong bela nabar jela bagi wan sini ki di banyo ya labor license bat ki wan khair ki di banyo ya ka trading license. Kini ka kamnya kali klade ka kamai keji bagi dong banyo ya ka labor license ki babiang. Di halor kini kanurem na kalyang ka East Khasils Local Taxi Welfare Association po ka janam jong ujal secretary uba always John Kharbani kini banyak kendu yo ba rang kasai kharbuki em charge ka trade po district council banyak kan halo namal ka kata ya ka kamai keji jong ki samla ne ki rangba ke bade ki tra jela ke em ka kamai taksi taksi iwan banyak kendu yo em charge so ka trade buat kunju em charge so ka labor hangne po district council ba iwan banyak kendu nomor bangi las ya tikhu jinge sibune abai de buat kinegi non tribal so ne kinegi mender ki bayo men kamai suk akan negari ke jungi ba abai day ngiwan berkentur di konsil ba nomor ba ngipet abai day bagi we ginong bela kumki dekhar ni mender ki apply kata ka labor license ya ta ka work permit rei ngipat ni hal rangi pai khmat abai day bukan kam nya kali pat kampat judan kata ban ong ba unu non tribal sene unu dekhar undon kata ka labor license te bunsin ngi julap hi gini dekhar habangi keli kumno me wan bihar me wan kamai sene me yo license Nrai ngida kali ka labor license ru bun kim dan kata ka labor license. Pat na kaling dosi konsil lu kompat judan ni ru ban phai khmat abai dei bat kanegi kana ka issue ka ba abai dei kam nya kali. Te na kaling ngi pasang hi ngi sngo dei ban ngi so dei ban kentu jore ka dosi konsil ba kan phai khmat lem abai dei bat kaneka kam nya kali ke jungi. Ban ngi kenturu lada la li te dalile ru igini ginan tribal sini gi mender li mendei ru ban ai kum tagi training license nomor ba beli kene kamnya kali hi damangi hi ki trairi muluk ni la hi bangin trade dalade jadi tang kita hi tisbo kai ka senjam ka pa nakliang ka district council kam simkhia ha gi dei ba kene labor license na kam ta ki tribals ki ba ong habai dei bakane lada nakaling konsil kam phai khmat la ne kam sim khia habai dei bakane manta ta nakaling jungi kam kaseng hi ngin sa song man perkhat bangin sa sim hi dakwe ka senjam yo lise ka dei ka ba senjam ka ba kham e